Kubor na kaslam jong unong san Hima. Phlim Sahnud, kabadai Phlim kasi, kabala dep Ringdur lot, kala yo ben pelaj pajba, ya ka trailer, ne kajing pen I balengkot, hadis yar studio YouTube channel, kum kajing pen ketik, ya ki pajba, endala pelaj, ya kene Phlim ha kisi nama, ya kene Phlim, lapen mi da Shipara production, ken mansau society, kabahap hamausan ram sinar di blog, barbala produce, dawu ebar lang pen. Batla direct, do samla dap borlang disiar, bat penbet penbiang, ya kene Phlim ha disiar studio. Inong isimata bah kamat, kikin thop, ya wan kupar disiar, bat ka iwa shisha lang pen. Kene Phlim haden bak la dap penbet penbiang lot, kan selait ben Shim ya ka Syrnod, na ka Central Board of Film Certificate, CBFC na Guwahati. Ya kene Phlim, la Ringdur kambon, hakit hany mausan ram, bat giway de kibenta, jong karilum kasi. But kinong penyat, ikimilang ti, ba endala iyo ka Syrnod na Guwahati, kinyo ban yang lain no habiju sinema na kabanta, ban pin ini syaki pajba. Sa, apa dia ngejeng terwa jumpi, tang ba, wale ben nga. Pa, litre ya matagas ni. Dia pi, wei ni pawan yalam. Damon, kapha mangini Leit pen, kadaya pi, ci hospital. Kadi keparasnong jangam ya, tambah mentapat kalasa aslam. Banring mensi markelyam kum sentiu po etenat kum tiang kiwan kejit kinga. Betang wisnyo se, kum no paimon. Daya pi, ati bapike perlok cuman. Hamir sngau, kapto ngilayas nang ya kraw, baru kapto ya pa. Ham sutu. Boleh dia meruai papa.